Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Daga jing kershan juga tena sports and youth affairs ke Sohra Jalla. Khmihlynti State Olympic Association Khmihlynti kelapin mena bakan sepin long biang haga sien ke basau ye ke food Sohra International Half Marathon hakar penyotrik unai lur Hajar arpusan bat ia gadi jing marathon on sedang nak shnong lai so plia bat de ke baon sepin kut haga shnong mau sumai ha Sohra. Hagajing kerem kilat patai kubor akan nyotrik naitung Hajar Alpusan Hashlong Press Club Working President jeung Khmihlynti State Olympic Association ba John F Khashiyeng uliat ho baya gajing marathon lapia iklai benta kata hagajing mare ka 4 kilometer 10 kilometer berkebasan kilometer ber uliat ho ru baga tarik bakhadu ban pindung kerteng naga benta gajing kop kanlong hadu kas potrik naitung Hajar Alpusan haba benrap lang halor kani General Secretary Jong Khmihlynti State Olympic Association ba finally parian uliat ho bagi tu gibel ai kerteng bani shim benta hakan gajing mare kilit shim gi t-shirt pada ki bib number hak baga Msoa kan ai tiru yaki chip gibel pen kre dak Athletic Federation of India bat klub tharu ki mare bagi diban phong yaki t-shirt hindai lem kumta ki namla satya bani shim benta hak gajing mare Shushu ulayat ho baga Khmihlynti State Olympic Association kala Khmihlynti bahaka diga kenti kinong mare bakin thop nakajala Meghalaya nakijala ba pher bat nambar kari India kin poila kumno hadosh po jarngot Sokmen berpetip bangandan kanega ka jingmare mo sesien ka jingmare asal ka food Sohra International Half Marathon ka Banong haka at nyutrik September Hajar Alpusan di Msoa ni Blake Sarkar dengan Khmihlynti State Olympic Association dengan Khmihlynti Athletic Association yang ni jing Persian Sarkar berpromote yang jingmare kadang half marathon 1 kilometer yang di pang di babel sarang batai ba fali pada syuhada batai di director dia ini buta ba so ban syukurpa hal juga ka gawe ke lomba ki bopun ki nomor juga ba tak di jelas Iwan telah diimpor dengan semua orang Indonesia yang sesien bahkan ini kecumare karena day dalam timing buat kita don biji kerja chip mau dia di Athletic Federation of India di antar lah mundur benar bertah jalur kemarin di lada Iwan sen di terpenting lah dia bor langsung bantu itu chip kebawa di bye hilang kemarin bahwa kemarin timing dia normal Mareh tu cium sikit dia bukan slow. So apa kita di bawah Mareh cium tu yang berisi satu Msoa cium dia lihat suara boleh. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.